Upravo gledate video recenzije i odpakiravanja by Lead. Pozdrav, evo moj novi video unboxing. Ovaj puta otvaram jednu Asus Sonar DG51 audio, odnosno zvučnu karticu. Kao što vidite s prednje strane, kartica ima headphone amplifier, znači pojačalo za slušalice, Dolby headphone podršku, znači može imati virtualnih 5.1 do 7.1 kanal na običnom stereo headsetu, Asus GX 2.5 emulaciju EAX zvučnih karakteristika i jack sensing za prednjeg panela, znači detektiranje slušalice koje budu uštekane na prednji ulaz na kućištu. Ostatak stranica, tu vidimo specifikacije, tu isto, od dolje, znači kartica ima znači sve što sam malo prije pročitao. Otvaram kutiju, op, ne ide, uzimam britvu, otvaram kutiju, op. U kutiji je kartica u antistatičkoj vrećici, karton, mali breket za mini kućišta za stražnju stranu, također u antistatičkoj vrećici je bio, Asus Sonar CD sa driverima koje treba naravno novi instalirati sa internet, sa Asusove stranice i upute za korištenje. Da vidimo ima li hrvatski, nema na hrvatskom, ima engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski i još neki jezici. Maknemo kutiju. Tako, sama zvučna kartica, naravno zalijepljeno ambalaža, otvaramo, evo je zvučna kartica, Asus Sonar DG 5.1 sa Oxygen CMI čipom 8786, prednji konektori za prednji audio i ostali konektori. I kartica znači ima optički izlaz SPDIF i ima 4 3,5 mm izlaza, znači analogna. To je znači kartica, driveri, mali breket, korisničke upute, to je sve što dođe u kutiji. Više unboxinga i recenzija stiže uskoro.